more understandable kind of ihanga rumo ndyetebekanisa zo kutongozaho kurwanisa uburwire bw'omushwija gwa rukaka aha biro 8 by'okwezi kwa mukaga omwaka ogwo mu district ya Arua kandi okutandika kujema kurabaho aha biro 9 eby'okwezi kwa mukaga omwaka ogwo. Nambwe no mbichweka ebyarwireho yellow fever abantu bakafa aha abantu 10 abarwire abantu 50 bakafa. So nahabwekyo endwara ya yellow fever nesasa kandi neita ebyanga mukaga biro mukabare kabarore lira guru hamwe na Arua biro kurugwa mu district 5 n'emwe nizo zirije kwejumbira mu kurwanisa endwara y'okutandikira ha myezi 9 okuza ha myaka 6 kandi abashaho abari kuza gukora umurimo ogwo bamazire kuba nibegesebwa. Abantu baitu abo mu district no mu byaro bayegesibwe nibajja kwija nibagenda njo hanju nibagema orebe ngo ebirebe tutabagambira nimwija kuba muriyo. Dr. Diana Twine ori omuhandiki w'ekitongore ky'ebyamagara nagira ngo omuntu we nowakubasa kuba yatirwa omubazi gwo kurwanisa oburwire obwo atakateeza ogundi. Tugemesa doze emwe yonka okutunga doze egyo noba waheza mbwenu tugambira abantu abamwe membyo baragenzire ninga baratungire doze egyo ya yellow fever tikikwetengesa ngo mugarike mugemese akwa doze egyo watungire nemara. Ogu nagira ngo biliyoni 28 hamwe na za doze miliyoni 13 n'ekicweka nizo ziri kuteekateekwa kukoresibwa. Bumwe aha bumanyiso bw'oburwire obu harimu okutukura amisho okuhemba omuriro hamwe n'okutana kw'obundi bumanyiso. Gasha kwa Gilbert Muhanguzi.